Ama ina ni omasia ba doi so aya yata Yesu Keriso. Ifulisi ombu obu deda ba pamutong taromali lo palangi basi ma ekhere. Menota rugi ngaluo va ma anu si eva mani fotoi advent si eva. Ba monene va hatu va atohel ele so aya re ba urida. Tatangi renusi daromali lo palangi. Fatola da ba tahono deda mangadre ita. Ya iroroge dedemi aba gera erami fa oha hau dede adre khalobalangi sebelum roy bagera era niha fefu ba kekeriso Yesu mangadra ita amani amoni aba sola khemi bazrugo ni suno bani fola khemi ya draga banuame mabokai dede mabavane mataromaliu fahau draga botohi badede ma malulu dede ma aba ba urima ma asabuan ni fatere daromaliu Bade Yesu Keriso no mangadra aga ya dehu. Taro malilo palangi ni angere nusida bazima ekhere. Te hale mori bazura Roma faza Sara ngavua si Sara irugi zifitu. Imane taro malilo palangi. Faulo zanuradae eno ni Keriso Yesu ni kau ni sinenge ni tuyu Babangoba katuria somuso dede ada kelobalangi. Ni fabu unia fena bazama ele ada khenia. Bazurani amonia. Turia nononia ada. Mau Davido banga uteniha. Ni fataro onolobalangi. Ni be eva abele. Dali gehe hani amonia. Moroi babe mauso. Moroi bangezimate. Yesu Keriso so aya ya ita. Khania nota tema ba ibu adede abu halawa zinenge baba nga asoge follow famati ada bani hafefu baba ngi buatinia ada bazite uugay ami ni kau ni Yesu Keriso bani o masih olo palangi ada fefu ni kau ni ada ni amoni si sobaroma ya faluha ami ba ibu adede ba fa oha hau dede khana madalo palangi bah aya ya ita Yesu Keriso. Iru gida ba pabaso ayati daromali lo palangi andre uwa ida ama ina si fafa musa dede Yahowu Salom. Irama ina si to elenia na omasi ita fahubu baniha hasabalu ta'ila uwa hani hadau. Masui mena omasi ita mohalewe baniha ba si fefun hasa pale wa ta'ila mata kenal haniha ni hadae ba si mohalewe ita ada berna nova kenal mazui na nova ila ba auha ba ahele kidede da ba pohalewe ba bangai halewe da le sa imanufa dede da le sa imanufu dede da haniha iya le au pedede da fahubu khania le au pedede da fau khania le mangina dede da alaina ilimodo alaina ifalua khegu zile baga na nofa ila ba nofa hubu tatu gai ba papaya da halua da ba pamalua da ko fada ni falua da khania tatu ba le ta faya igu ta osidu huge soro ba dede bana le ifa ila le halu ifa kenal batola mane bata faya iga halu da asala no mane papayada tamane mane ba khabadede da legi wila ni hana iya khnia sadania da zalua na le halu ifa kenal si mane da ita khuzo aya ya ita Yesu Keriso ya ita no tobali solo ya iya tobali so halu khnia sifaduhu dede khnia berminota ilahaniha iya ada batola auha geleda babe amai enoni so aya babangai halunia babo halewa ba so aya berna no abaha badede da babangi ila haniha so aya ya ita Yesu Keriso taromadi lo palangi ma akhare ifahal ita ena abaha badede da babangi ila haniha so aya ya ita Yesu Keriso iduna izarazara badaromali lo palangi megi ade vaya iya ade no ifabu i oroi bereta
ni fa madra sama ele ma ira enoni lo palangi ni bereta. Iso sota ila ni fa bu udaa ira amaina. Iso ta ila pano ira ifabu ia lo palangi are va tohare ia mo ia bagulidana. Ya natabaso bazura morifuri ba gamabula li sefefena. Ni fa madra Yesaya, ra Yeremia, ni fa madra Miha, Hosea, iragamosi batana beenia. Ni fa madra enoni lo palangi. Ni fa madra sama ele. No ifabu i otarai babereta. Bada ata ila ba aboto ba dededa ira amaina wa soaya ya ita Yesu Keriso si toharear. Wa nolo walangi samesa i otarai babereta. Tatu watola i zazi. Watola i fabu bawangobaha waya ia mai bagulidana. Bermenotohona so ia. Lah mungkin watola ifabu imane mai babadanya badahe sedangkan sebelumnya ke bala dia ia. Bermeno so ia yo tari bapa mo Ada watola ifae makeda sama eli kheda enoni. Ada giba ira enoni la faema ba gulidana are. Bada uta ila ba Yesus samusa ada situ hari nolo palangi samusa. Ada bermi lopa langi sama sa ia lopa langi sama tere. Ya ia lopa langi sebuah kuaso baguli dana are. Morai bada eno ta ilahan ha Yesu are. Aboto bada deda pa ya ia sama sa no lopa langi sebuah manusiawa abudana. Ada ba ginete bapa mau ragela ya ia ta fodraga ia si fau fa faduhu dede. Ta fau draga ni fa bu ulo walangi ada. Si fau fa mati. Si fau fa muso dede. Si fau fa afaduhu dede kenia. Bermia ia so ke faurida. Bermia ia zanolo basama hobu ya ita. Bermia nome ia to bagulidana. Ada watu bali ita enoni. Daan ni faduhu awulo bada romalini basoda remege. Bermeno muito bagulidana Yesu Keriso malo walangiar. Ada bano tobali ia enoni. Ada bano tobali ia sama duhu. Samuza te berwe aso Yesu Keriso. Ada bano tobali ia enoni. Rama ira ina si maneda ewa aurida. Na nota ila hani ha Yesu wa aboto badededa ba nota faudrago ia. Nota be edededa ni ehaunia. Nota be wa aurida solo ya ia. Da upur batobali ita enoni. Imane faulo bayati lima khenia nota tema ba ebu adede. Abe halewa zinenge babanga asoga folo efamati ada bani hafefu. Babange buatinia ada. Bazi te ugai amin ni kau ni Yesu. Eluhania 12 sino faduhu dede ke Yesu. 12 sino mamati khenia. Fau bate bapa mati batobali sama duhu tobali enoni lo palangi. Da ewa aurida, da halua da irugi eda ira amaina. Ada bai au pededa, bai ragu-ragu ita, bai mangiwa dededa, bai manginah dededa ke lo palangi da ke soaya ita Yesu Keriso. Ya faduh dededa, waya ia no lo palangi, bermino ira ifabu ira pereta. Ya waya atau zangumae, Yesu ada tenga lo palangi. Hadia niha Keriso la sepa niha. Si fagolo niha ya ibala beliau lo palangi. Niha silema mati sangu madae. Ya ita sino mangi ilah. Sino abaha bapa abu toba dede niha Yesu. Ya arode dede khania. Bai au pedede bapa atobali enoni nia bapa ngai haluwania. Tabe dede ni faterenia. Tabe dede bapa aurida ni ehau ki hehania. Bermeno mamati ita khania. Banoto bali te amoni wa aurida. Tatu da taroroga sa aida wa aurida sino te amoni. Da taroroga wa aurida sino ibohoni sino ia fa mangapale hore mangapale zala. Irege fa aurida baba aurida bagulita ne are. Afenu fa atule. Afenu fa omuso dede.
afenu famati ba afenu taromali ba bolo so aya ita Yesu Kristo. Irege bapa ma luada ba drugida fama ane adre mani foto advent. Sidu hudruhu ba aurida note amonia. Le si faruka bangapa le zala bangapa le hore. Irege si fau famati ba fau muso dedu. Ta fau draga ia. Ni tertededa bapa atupunia mi fena dania. Ta fau draga ia si fau muso dedu. Si fau famati. Bere me esa mesalo balangi. Ia teriba pereta ofeta dania balo safuria. Imani kadani tane badede moreba zora mareko faza sara ayati telube. Mi hauge lala so aya. Mi fadaya lalania. Mangadra ita. Masuno suno suidra uga ama. Aboto badede ma hanihadra uga khema. No ya uga lowalangi. Sopovi bando siawa avdana. Basi mui mangheli ya aga. Wano irai. Efa ema. Efa buu. Ba khedra eno niulo no. Vaya uga mui khema to bagulidana ba. Vaya mui mangorifi ya aga. Berda soaya bada aboto bada dema vaya uga nolo walangi samosa. Solo hefa aurema. Khema mati ra aga. Ha khema dena va aurima. Irege fa aurima. Solo ya uga. Ba ni amonia. Bada iso aya ya aga Yesu Kristo no mangada aga. Ya duhu.